Ita, isagot mi kada ti istorya ana pauluan. Ti Vampira! Tampok itangal daw iti pan nakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Ay na, padamanin na tayo, kapurukan tayo, kakadwa. Garang paisaw. Ay, rimwarmanin ti Vampira. Wan nga agpaisaw, rimwarmanin ti Vampira. Diyos ko, kanayon lat na nakastoy. Tunggal kabos ti bulan. Kan oray saan ang kabos ti bulan. At dalat ta maiwalang abangkay. Kaasimot na ito atao. Ay, kaano aya nga tama parmag, taking gapuanan iti daytaw. Dayta ti saan tayo ang maibaga. Tadi tayo mo't nga rod makita. No kasta nga agaramid iti dakas. Dayta nga ron kay. Isu akasayaatan nga ganad tayo langan. No kasta akabos ti bulan. Kan oray saan akabos. Tano makalagip dayta Vampira. Ay na, talaga amang biktima latta. Wal no, nagpaiso nagpaiso nakabot. Ada ka man itirwar, wenno iti uneg ti balayaw, no kayat nakaabiktimain, kabalan na. Dayta nga ron ti nakabot-buteng kay. Ay, sasabi. Isuanas ka, iti panagan nagtayaw, kakalugaran. Adan lagi ti pulis nga gimbestigar. Aday ta. Nagbalin manin nga ubing tilangag. Kan nakapimpintasak manen. Gapo iti dara. Anasipsip ko. Naglagan ti bagik. No kasta ang makasipsip akon. Iti sa diwa dara. Katagyamanak. Tadamanan na biktimag. Idirabi Apong, nagmayat gayam dito yung lugar ti gayamyaw. Talaga mayat, apok. Kat masigurado. Ad-ada magustuhan no makadanon tayo di balayda. Napinta si di balayda, apong. Mansyon. No kasta, talaga bak ng gayam mo, apong. Talaga baknang da. Amangan mo't no kababain. Siyempre, bak ng da. Ay, saan? Gaputan na singpot ti pamilyada. Taidi katrabahuan kami pailang iti pabrika ti langgotse. Idi pailang nga awisen nak ngagpasyar dito'y lugar da. Awan mo't ngamin time ko. Takanayon mo ti misyon mo. Itatanadaan tayo ti gundaway. O diya, pasyar tamit. Apong. Kat maragsakan nga isurot dak. Ay katwan mat apok. Mabalin mat ayang ay bati ka. Kat arig na. Agsilpon ti bagis ta. Ni apong talaga. Ay, nakbayag mat ti awag nan. Una na no makadanon tabi to'y ili. Kat itiks na ta. Tao may natasukunan. Awan pa'y mat. Manay. Orayong apong. Ay, amangan mo iso ito yan. Ay, isungag pa iso. At, hello? Ha. Awan pare. Ada kami na dito'y ili. Okay. Sige nga Rod. Urayan da ka. Okay. Thank you, pare. One. Bye. Hay. Mapok. Undawi ka nun nga umay ditoy. Urayan tan. Naimbag man tapinatgam ti awis ti gayam mo, kumpadre Bubod. Ayun tanadaan kami iti waya iti apok. Isungay may kami. Mailiwak mo't ang makakita kada kayo. Ay,
Uray siya kumpadre. Ay na, no malaglagip ko idi agkatrabahuan tapailaang. Talaga ang makakatawa. Ngamen, ado idi ti kalukwam. Saan la asyak? Hahay! Duwata! Talaga adiyo pa'y lamalipatan daydi. Talaga saan may ang malipatan, solidad. Mama! Papa! Apong bubod! Mangan tayon! Nakasaganan timakan! Sige, iha. Kumpadre, ayan ti apo ko. Aday di tirasa! Malaktay na kayaban! Sige, tapno makapangantayon. Nagpintas nagpaiso dito yung mansyon ti gayam ni Apong Bubod. Talagabak nang da. Nagmayat aboy-boyahan taglawlaw. Nagadwa kay kayo. Naulimag. Apay akasla at damading agparparik na kanya. Kulas! Ha? Ingka aginanan ijay guest room. Sige lang, Ma'am Janet. May mayat tagi na dito terasa. Tana pariir ti hangin. Nagmayat abuyan taglawlaw. Nalawag ang makita dito dagiti billet. Nga agal-alatiw ka dagiti sanga ti kayaw. Wan! Pudnot ako nam, kulas. Makaay-ayo da akit kitaan. Wan nga rod, ma'am. Ma'am Janet. Nagpintas dito'y lugar yaw. Naulimag. Awan ka di matlang ti parikot yo dito'y lugar yaw. Kahit ko asawan. No, awan ti mapaspasamak ariribok. Awan matkit di. May salaang ti parikot mi ditoy. Nga iso ti pagbutbut ngan mi dito'y lugar mi. Jay vampira. Ha? Vampira? Atapon mi a vampira. Gapot ano ada biktimaan na. Sisipan na ti dara na. Kat idilaang napalabas nga aldaw. Adamanan biniktima na. Anya? Wan kulas. Rumwar no kasta akabos ti bulan. Kan uray saan akabos. No kayat na ti mang biktima. Kastagayam? Wan. Kat dayta ti pagbutbut ngan mi dito'y lugar mi. Ala, agmerienda ka lang apo. Bayam da apong mo bubod kan apong mo amada. Tamayat ti kakatawaan da nga agis istorya. On nga rod, apong. Talaga gayam a-close da apong bubod. Kan apong amado. Apong solidad. Wan, tanabayagan nga gayam da. Ngam adayo nga inauna ni apong mo abubod. Ngam ni apong mo nga amado. Kanayon idi dito'y balay ni apong mo abubod. Kasla balay na matan dito'y. Iso maragsakan kami tanakaumay kayo. Nang runa kini apong mo nga amado. Tanagkita damanan iti best friend mo. On nga rod, apong. Talaga kay iliw daunay titunggal maysa. Husto ta ko nam, apo. Isumot lagayam anasapad amang rabi eh. Kano kasta sobip ngetan. Isarada amin na natawa. Tamabutang dahi vampirang ibagbaga ni Ma'am Janet. Ne, lakaring ka pa'y matlagayam, apok. Kunak no nakaturog kan. San pa'y, apong? Da kayo nga'y. Nalpas kayo na nagistorya ni apong ama daw? Wala, ay na. Saan ang maibos ti istorya mi? Minilyon, hahaha. Un nga rod, apong. Manipod simmangpod tayo dito. Nagadon ti istorya yaw. Ay talaga, kasta kami, apok.
Saan kami amay busan iti istorya? Ala, naturog tan. Tiyak makaturog, Apong. Pampanunutag tinaybaga ni Ma'am Janet. At dagayang vampira ditaw. Anya! Wen, Apong. Kat idilang ka no napalabas ngal daw. At naman nun biktima na. Ay, kunak no makapag-relax ta iti iumay ta ditoy. Adamat gaya mission mo. Wen nga rod, Apong. At dagayam gapona. No apay ang nakaumay tayo ditaw. Una yan. Ala, parmakam nga ro ti bagbaga ni Janet a vampira. Taday tati mission mo. Mas dawak. Apay ngay nga dametan vampira ita ditoy. Idin to ta idikat awan. Apo? Nalabit, anapaksyat iti sigod nga ayan na ide, Apong. Kat dito yun atin naturong na. Nalabit akasta, apo. Kat daytay tati pampanunutag. No kasano ang mapaksyat ko day dya vampira. Isumot lagayam nga iti panagpapahangin ko iti terasa itay aldaw. Madin tinagparit na kanyak. Kayam, at damanan kabusor. Patsyak, nagparik namot lang ken ka. Iso maturog tanta, rabin. Aginanata. Sige, Apong. Maturog tangarudan. Amo kong taramidag. Tapno mapaksyat ko day kun kunada vampira. Ne, ada kamot lagayam dito terasa. Ha? Itay pa'y abirbiruken ka. Kalpasan nga min di pa nagkapik. Imayak ditoy, Apong. Tapang panunutag. No kasano ang mapaksyat ko di ibagbagada a vampira. Kat amo ko noon niya taramidag. Ha? Anya ti aramidem apo? Si katiyapan ko, Apong. Daa! Tapno matiliw di ibagbagada a vampira. Anya? Siyak ti iyapan mo. Ay sus, ay. Amangan mat no isong ti ipatay ko. Kasanon nga no sisipon na matidarak. Ni Apong. Ha? Ag nervyos ladagos. Apay, itulok ko mo't apatayin na kayo dahil vampira. Iyapan ka lang. Siyempre, bantayan kalata. Ngam aglingidak. Si kalang tagparang. Ngam intun ka, boss. Tapno nalawag. Narigat nga main, nagtignay tayo itan. Nasipngat. Manmano lang di street light dito. No ijay ko maili, mabalin. Tanalawag ijay, gapo iti kaado ti street light. Sa bagay, sigurado nga tangag parang dayjay no siyak ti iyapan mo. Kaya't nakngatakat nakulbot ti kudil ko. Saan mo tatakudil mo ti kanon na Apong? Day tamot daram, ti sipsipon na. Ay. Di pa'y katawan ton ti darak. Ay, maibusan Di matay ako. Unay kayon, Apong. Jak itulok kung naklangarudan. Ay, gaya man niya. Taiyapan naklaang. Mala, aramidon taday ta, inton kabus ti bulan. Uwan, Apong. Isungayanos tapay basik, tagtalinag dito'y balay da Apong amadaw. Tapno matiliw ta, day dya vampira. Pastamot ka na kayo. Ay na, naglawagayam ti kanatungan niyaw, Apong amadaw. Nagpipintas pa'y dagiti mulayo anatan. Wen apok, dagito iti pagbibiyag may. Naglawa, nagado dagiti trabahador yaw. Wen, iso dati agmulmula, ken mang tartaripato kadagitoy. Nasisingpait dagiti trabahador ko. Wen Apong, tanasingpet kayo mat. Day tamot kat ti kapatgan. No nasingpet kayo, nasingpet damot akada kayo.
Ay na, nagaduti na puros ko natang pari. Pangpakbot, haha. Kasta aya. Iso nga, agawid tayo, tasyak man timang luto iti daytoy. Naimas ka tinatang ka puros. Ala, intayo nga rudan. Adag paparayat. Apong, agring ka. Apay apok. Adag ka sa pulan ni titulong ko, apong. Anya? Uhin, apong. Isungaw may kayo. Sige, inta nga rodan. Ipatamday ta babae. Naglaing kayon? Kakaiso na anak kasara kakiti presko? Iso sigurado a presko matidara da ito'y abalasang. Bilbilinan ka. Ipatamday ta babae. Saan? Umay kan tapumanaw ta dito'y. Ininota kasipsipan ti daram. Ay! Pangit! Natangkan ti ulom. Ibatang ko na dalangan udin eh. Apay kumangay batak. Kasapulak ti dara da ito'y babae. Tapno umubing kan pumintasak manan. Sana rumbang nga pumatay ka iti tao. Tapno lang pumintas kan umubing ka. Talaga aman nakibiyang kayo. Nukas nga rod, buyain nyo ti panang sip-sip ko iti daranar. Abi itayo-tayok nagmatandi alipagpag. Kasta ti ganabon ti dakas akasken ka. Banakon! Igarig! Sana kun nga sip-sip iti dara! Igarig! Sige. Basta tong palom ti karin. Ita, dahito'y matipuyot ko! Oops! Traidor ka talaga. Dakas ka. Di nak mapatay, talipugpug mo, Prinsipe Agilos. Kasta gaya ma. Datdatlaga palsot. Agbalin ka nga espada. No saan na ka mapatay talipugpug ko. Dahito'y nga ron timang gudas kang ka. No kabalan na kalabanan. Wala, sige. Dumarok ka. Uff! Traitor ka talaga. Aday ta. Naitarget ko iti pusom. Ti espadak. Nagpatinggan ti kinadakas mo, vampira. Apong, nalpasan ti mission mo. Nagbalinad apo ti vampira. May baglakit din ta saan anatuloy jay planom. Nga iyapanak iti daytoy a vampira. Ay. Wen, apong. Ala ading. Umay kan. Itulod ka ni Jabalayo. Agyaman ak manong. Agyaman ak unay. No kasta, agawid kayon, kumpadre. Wan akong padre. Kat maragsa ka na kiti pa nagkikita tayo. Wan kumpadre. Kat pakaragsa kak unay dayta. Kulas apok. Umay kayon tumanan, Wen, apong amado. Talaga sumurot ak tumanan no umay ni apong bubod. Ngamin, nagmayat ditoy. Nang runa kat awanan ti pagbutbut nganyo ditoy. Taawanan di vampira. Kasano ama sigurado, apo? Basta, apong. Awanan day jay. Nagbalinan adapo. Podno dayta komadre. Iso nga awanan ti pagbutbut nganyo ditoy. Naparmekan di vampira. Pinarmek ni Prinsipe Agilos. Sino day chay, kumpadre? Ay na, saan nyo napanunutan day jay apong? Tinapatag, napaksyatan day jay vampira. Awanan ti pagbutbut nganyo. Ala, katsapay ko mga rod, apo.
Kat no sino man day ta Prinsipe Agilos. Agyaman kami unay kan ko na. Mala, agpakada kamin, kumadre, kompadre. Ket agyaman kami iti panang sanga iliyo kada kami. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpug!